Mayapayabak po kay katamungan. Kaniting banala kapag masusyan, yabetala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari si Sardas and Luz Medina, pambeni kayong pamilya, Fred and Rosita Cabalya, Rick and Mercy Montes and family, Joy Leda and family, Joan Labitoria, Mary Ann Balingit, Lori Jimenez and family, Alfredo Jr. and Amelia Julian and family, Cecil Bernas and family, Estela Barbajo and family, Wilma Hirao and family, George and Thelma Lintag and family. Para king Aldon ng Quebaitan Benedict Razon. Para king espesyal na intenciones dari Maria Alicia Salenga, Mary Manette Pineda, Paudeng family, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Patrick and Camille de Jesus, Resurrection family, Cruz and Pineda family. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Remio Pangan, Mario Pasion, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry Dairit, Eleanor Ventura, Walter and Irene Otencio, Nida Villanueva, Joseph Palafox, Emeline and Takaw Inove, Selvina Larioque, Wilma Hirao, Mario Salamat, Angelina Ibarra, Winifred Sanjongko, Hil Garcia, at din sa Blatang Kapatid ang masakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal Espiritu, king familia ng Ani Razon, familia ng Antonio and Josefina Guevara. At para king alanganggang kapaynawan daring kapatid tamong Mayang Ubie, Di Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Nelson Garma, Amado de Mata, Merla Mangalos, Siriaco and Rodolfo Toledano, Mariano Campo, Victoria Pamintuan, Emiliano and Nieves Sablan, Jose Perla and Trina Yazon, Benedicto Tapia, Ricardo and Josephine Cabalya, Ramon Sr. Ramoneda, Felicidad Reyes, Alejandro Sr. Corpus, Mary Grace Sabado, Gloria Malig, Brigido and Rita Manyalak, Norberto and Laura Balingit, Agapito Espinoza, Richard Jules Medina, Agaton and Consolacion Bartolome, Eloy Sr. and Purita Medina, Cesar Noel Medina, Roman Razon, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detangala ng makaganakapa Karela, at makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatid tamong may apektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatid tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan daring kaya katamong ganaganang frontliners. Si Claude Tapo, pangadyan tayong oradyo imperata laban king COVID-19. King lagyo ning igpa, ampuan ning anak, ampuan ning banal na Espiritu Santo. Amen. O mapamakallulu, ampuan mapagmalasakit ay pami, aminan mi laring kasalanan mi, at papakumbaba kaming lalapit kaya ko, ban manakit kapatawaran, ampuan biye. Lalapit kami kaya ko, kaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi kaya ko, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19, amigdalang dakal na kasakitan kaya kami, at may kakamate na karing dakal at tao. Adwan mingini kaya ko, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat may kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi, ing sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo, ing masabal mi, ing metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo ring taong mitutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na.
Bendisyonan mo ing sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, kimban sa amin. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula, karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula pabreng yayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo kaya kami ingrasya mo, kareting masya kita panawon, ban magobra kaming yabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. May kabyus kami nga lang kasasagpulan, kaniting krisis. Layon taryana kami, king pamagbayong lubat kabanalan. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keka, king kaguluan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami. King lagyo ning igpa, po ning anak at ning banal na Espiritu Santo. Amen. Mike, test. Test, nasan si Mike? Mike, test.
Naningig pa ang poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Ning grasya, ning ginutang Heso Kristo, ing lugod na ning Diyos, ating sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka timuri. At yuta na ngayon, iking kadwa ng pulot anam Domingo, ning karaniwan na panahon. Si siyanda lang yan din kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal na misteryo. Magkumpisal ko. King Diyos, amayo kayang tuto. At kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo.
Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamu, idala na katangan sa king bie alananga. Amen. Diyos, ing pekamata sa banwa, kapayat karing tao, kayang kaluguran. Ligayak ing Diyos, ing pekamata sa banwa, kapayat karing tao, kayang kaluguran. Inong Diyos, ari ning banwa, Diyos igpangmayupaya, sa samba pasalamatan, parangalan daka. Sa samba pasalamatan, parangalan daka. Ligayak ing Diyos, ing pekamatas abanwa, kapayat karing tao, kayang kaluguran. Ligayak ing Diyos, king pekamatas abanwa, kapayat karing tao, kayang kaluguran. Manalangin tamo. O maganak ka at malugod a Diyos, ing anak mong ni Jesus, mibangon niya iba't king kamatayan, at sasabihan na kaya kami ngeni, ing lawan ming pamangailangan daring kalulu, dinan lang pamangan at inuman. Akilala miya sana karela ing kaya kang anak, ban aluguran mila at lingapan, gawan mo lang maluka ring kekeng puso, ban atalastas mila ring mangaya pabage, abinye mong alangbayad. Kapamilataning pamanatad ming tula at katimawan karingat yuking pamangailangan, apakit miya sana ing kaya kaming kapasalamatan. Iti aduan mi kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, amabibi at magari kambemo, at ning banal ay Espiritu Diyos, manggaman kingalananga. Amen. Makiramdam tamo po, kingamano ning Ginoo. Pamamasang iba't ing libro ning Propeta Amos.
ing ginung mayupaya sa sabyana iti. Makalunos ing mapalyari, kaya kayong makuswelong mabibye king Siyon, at karing magtamasang manuknangan king Samaria. Makalunos ing mapalyari, kaya kayong kera-kera, karing mga lambut yung katring kalupkupan, karing at sawasawang mamangan, karing karning biserong tupa at biserong baka. Tuto kayong mapad gagawang kanta, antimo i David at babagayan karing alpa. Miminom kayong alak, karing kopang mga ragul, at gagamit hingpeka mabanglong diling pabanglo. Dapot, na kayo man lulungkot, karing kasiran, adugpa king Israel. Inyai kayo, ring mumunang diling miyugse, king aliwang bansa. Mituknang nakanita, impa magpiyes tayo, at pamagbangketi. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, impong pakibat kamo karing dalit, purian me ing Ginoo o kaladwa ko. Ulitan tayo po. Purian me ing Ginoo o kaladwa ko. Ing Ginoo tapatya kapilanman, potang mamatulya. Papanigya karing malulupig, at babiyayang pamangan karing danupan. Ing Ginoo yang mititimawa karing bihag. Purian me ing Ginoo o kaladwa ko. Ing Ginoo pasalanaw mata ring bulag. Ing Ginoo babangon no ring mebigo. Ing Ginoo kalugurano ring makatuliran. Ing Ginoo ingata no ring dayuwan. Purian me ing Ginoo o kaladwa ko. Sa saupano ring may balu at mengulila. Dapot ding balak na ring marawak, lilipula na lang. Ing Ginoo maghariya king kapilanman. Ing Diyos mo, o Sion, maghariya alang anggang. Purian me ing Ginoo o kaladwa ko. Pamamasang iba't kinumunan ng sulat San Pablo kang Timoteo. Tao ning Diyos, magkapilit kang mibiyebye, king katuliran, kabanalan, kasalpantayanan, lugod, kapibabatan, at kamong loob. Daptan mo inganggang agyo mo, king ligligan, alang-alang, king kasalpantayan, at kamtan mo ingbe alang-angga. Uling para kaniti na kainawos ng Diyos, inyang pisyag mo ingkekang kasalpantayanan, king arapan ding dakal asaksi. King arapan ng Diyos, ababyebye, karing sablang bage, at king lagyo ng Kristo Jesus, ape patutu, king arapan ng Poncio Pilato. Yuyutos ko keka, tuparan mo ing utos, at papanatilyan mong dalise, at alang pangatatya, ang gakingaldo ng panyatang ning ginutamong Esokristo. King nituldungaldo, ipakilala na ning nuwan at bukod mayupaya, ing ari ring sablang ari, at ginu ring sablang ginu. Yamuk bukod
ing alang kamatayan, amanok nangan, kingaslag ae alapitan. Alapang metong mumong nenakit na kaya, o malyaring manakit kaya. Kaya ing dangalan at ing kayupayan, haalang angga. Amen. Ing amano ninggin. Salamat, King Diyos, para kalantaya pumeni ing mayak a balita. Itamang po, Yesu Kristo, agyamang mabandiya, meging pakakaluluya, alang-alang ke kayo. Ban, ni bandi kayo, king kapamilatanin, kakaluluana. Ginumanatili kaya kayo, At kekan timurin, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. ligaya keko o Ginoo. Nga ng Yesus karing pariseyo, ating meto nga taong mabandi, ami mamalan mal, at labis-labis sa pamangan aldo-aldo. At atin mo namang pulubi, ami lagiwan Lazaro, mitmuyang sugat, at atsyuking lele ng pasbol, ning mabandi. Bisayang makapanganagyang king mong mugmug a mananabo ibat king lamesa ning mabandi. At aliwa mo ita, lalapitan de pa ring aso at dedilatan dala ring sugat na. Meteya ing pulubi at delare ring angel king siping ng Abraham. Meteya mo naman ing mabandi at mikut-kutya. Libutad na ning pamagdusa na king Hades. Tinalakaya, tinalangaya ing mabandi at ikit ne king Marayu, i Abraham at i Lazaro asiping na. At nga nang kinulait ning mabandi, igpang Abraham, malunos ka kanako, utusan may Lazaro baneng basan danom ing sepo ning talirina, at parimlane ing dila ko, uling magkasakit kung tutu king aping ini. Dapot nga nang sinabing Abraham kaya, anako, ganakan mo, inya nga tsu kaking yato, migpasasa kaking mangayap abage, kabang ilasaro, mi bataya king kasakitan. Dapot ngeni, mi paligayan niya keni. Kabang ika magdu sa kaken, bukod paking yan, at tsupilatan tamo ing meto nga maragul abangin. Inya ring at tsuken, lamipunta keni at ding
at yukeni ela mipunta ken. Nga naning mabandi nung makanyanig pang Abraham, ipakisabi kong mayap, papuntan may Lazaro king balen ang tatangko, ulingating ko pang 5 kapatad alalaki. Itubod ya ka rin, banong dinan babala, kanita, ilamuman, elamiras, ketiking lugar ning pamagdusa. Dapat nga nang sinabing Abraham kaya, at sula karelay Moises, ang poparing propeta, paboren mo lang makiramdam karela. Sapat ita nga ng mekibat, dapat nung pangtalanalaning meto nga sinubling mebye, sumisila at painggulod king karelang kasalanan. Nga nang sinabing Abraham, nung ela makramdam, kang Moises at karing propeta, ela naman manwala, agyang king mete, asinubling mebye. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan, Kapurian keka, O Kristo. tungkol ya kareng ating agyuing kakatang mumunang pamamasa nga nang sasabi ding kera-kera karing mga lambot dang kutsyon ding sawasawang mamangan karing karni ring biserong tupa pong biserong baka ring miminom karing ko parang mga ragul at ding gagamit king peka mabanglong diling pabanglo nga ng propeta Amos. Tungkol yan naman karing king ating agyuing kakatang ebanghelyo ngeni ing mabandi mimamalan mal at mamangan labis-labis aldo matin lang agyu pero in kotang naning karelang gewa nga ng propeta Amos king mumunang pamamasa damantengisan ing tasiran adinog paking Israel nga ng Abraham king ebanghelyo migpasasaka karing mangaya pabage kabang peboren meng mi bataking pamagkasakit Lazaro. King ebanghelyo ing mabandi at inyang panyaw pero eman kikimod agyo nang maglarin dapot napansin ding gipit kaya ela milapit milawot iya uli na ning pibandyana bekurana kilungana linawot na ing pibandyana alang manikwa alang numabang linawot na ning pibandyan alang milapit kaya alang makaabot kaya kabang Lazaro at sumuking lele ning pasbul na enedugo tininan. Makanya niya kanu gagawan kaya katamo ing pibandyan. Babayo na katamo, babayo na kata susulot, kakanan, babayo na katamo galo, babayo na katamo pamagsalita, babayo nakatapakyabayan ang gana patiking ugali. Okay po kanunong king susulod o king kakanan nakatamo babayo ning pibandyan nung king susulod o kakanan tamo eda kataabot deng aliwa. Ing masakit po tang king kakatamo ng galo o pamagsalita o king ugali karin nakatamo babayo ning pibandyan, karin nakatamo na abot dingaliwa. Nga ng San Pablo, kang Timoteo, keng kadwang pamamasa, gawan mo, inganggang agyu mo, alang-alang king kasalpantayanan. Nano ka nung malyari, nung gewa, ing anggang agyu mo. Ing malyari, muli kang kalupan na ning mabandi king ebanghelyo, ing mabandi ngeni,
iya ing magpalimus. Ing mabandingeni, iya ing manya wadlunos. Igpang Abraham, malunos ka kanako. Ing mabandingeni, iyang magpalimus, kapatak adanum. Dapot taulina, malawot neng tutu, pati i Abraham, ena milapit, ena ne ayabot. Indugong rich, eda ne arich. Nung kanong ngeni pamo, eda nakatamo alapitan, agyang king kasumangid, eda katanaman kanu alapitan. Nga nang masanting nilalarawan ning ebanghelyo kaniti, nga nang Abraham, ating pilat ng tamo, ating meto nga maragulabangin. Di nga tsukeni, elami puntaken. Di nga tsuken, elami puntakeni. Bala mo mawari ngara, eda ka alapitan, agyang king kasumangid, nung keti pakingyatu, eda nakaalapitan. Ilasaru, abala na perwisyu, iya pala ing kailangan ng saklolo. Bala ka nung alang agyu, nalalapit, makalipit. Bala ka nung papa saklolo, magloko. Di nga liwang pasaklolo, neng kai ila pala ring keka sumaklolo. Inya, eka lalawot ka ring magkasakit, uling ila ring magdala, king kekang kanawan. Eka kanulalawot ka ring mangailangan, uling ila ring maglapit keka king apong Gino. Ila ring maglawot keka king eternal damnation, king lugar ning pamagdusa. Ilang sumawop keka bakang emi pahamak. Ilang sumawop keka ban eka muling magpalimus, kapatak adanum. Sopan mula, sopan daka naman. Sopan mula ngening mangailangan la, sopan daka naman, potang ika na ing mangailangan. Enyang 2002 to 2005 at yuko kanita king Angeles, ating meto nga makwalta ka rin. Natin yang kotsi, dapot luma ne, dening pamilya na, papapalit de, tang bayo, tang latest model, itang mal, kuling agyuda naman, mabandila makwalta la. Ing peki ba't nanitang makwalta nga na, nung palitan keng bayo, latest model, mal, ing kanakong kotsi, milawot ko karing tao. Uling malya, bayo, ya, mikakunulang lumapit ka na ko. Eda na ko arich. Eko nala naman arich. Inya, emo paboren, ing lawot na kaning pibandyan, ing lawot na kaning kekang pibandyan, karing tao at kingapong Gin. Talakat natin. Sasalpantaya ko king Diyos, Ipang mayupayang tutu. lina lang king banwat yato, at kang Yeso Kristong anak ng bugtong aginutam. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus, mete, at mikutkut, tini payakaring mete, king tatlong aldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin, magbalik kya mo naman keti, ban mukum ka ring mabye, ampon menga mate. Sasalpantaya ko king banal ay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak daring santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasuplirang miyarin mete,
at King Bie alang angga. Amen. Amen. Manalangin tamo king malugod tamong igpa, ing talapagluwalo karing mebalo at mewulila, at mamantabe karing mapakumbaba at dayuan nga tamo ngening manalangin, Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king metong ang makapropetang siwala king Santa Iglesia, ban eno paing tulutan maramusak ding kalulo ni milele laking katahimikan, manalangin taking Gino. Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring makabuklat dang kaisipan, ding pamuntok ding bansa, banding sablang kwaltang masisira karing sandata ning kasiran, magamit laking ikakayap daring memalen, manalangin taking Gino. Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para maging makabuklat tapalad karing sablang, miyayat siya tagamat karela, maging king pamakikaluguran o king pamanyawad saw, matula talang tanggapan at katmuan, manalangin taking Gino. Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring makabuklat a puso, king sablang lungkot, king sablang takot at payit alog, ban maging talapanulo tamo, king lagyuning Gino, manalangin taking Gino. Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Tanggapan na sana ng Diyos ing kapasalamatan dari Sardas and Luz Medina and family, Fred and Rosita Cabalya, Rick and Mercy Montes, Joy Leda, Joan La Victoria, Marian Balingit, Lori Jimenez, Alfredo Jr. and Amelia Julian, Cecil Bernas, Estela Barbajo, Wilma Hiraw, Ati George and Telma Lintag, Kambeda, ding karelangang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ng Diyos ang kapasalamatan. Mag-birthday i Benedict Rason. Pagkalam na sa special intention dari Maria Alicia Salenga, Mary Manette Pineda, Paldeng family, Mariel Miranda, Ozelito Garcia, Patrick and Camille de Jesus, ing pamilyang Resurrection, ing pamilyang Cruz, at ing pamilyang Pineda. Pagkalam na sana ng Diyos, ing kapag nasandang speed recovery, good health and healing, di Remigio Pangan, Mario Pasyon, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry Deirit, Eleanor Ventura, Walter, and Irene Autencio, Lida Villanueva, Josie Palafox, Emeline at Takaw Inoves, Selvina Larioque, Wilma Hiraw, Mario Salamat, Angelina Ibarra, Winifred Sandionco, Ati Hill Garcia. Para king pamanantabet protection ning Banalaya Espiritu, king pamilya ng Ani Rason at king pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At Yuli no sana king kayaryanang maligaya ding kapadatang Miango Bie, Emmanuel Teresita at Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Garma, Amado de Mata, Merla Mangalos Siriaco at Rodolfo Toledano, Marian Ocampo, Victoria Pamintuan, Emiliano at Nieves Sablan, Jose Perla at Trina Yazon, Benedicto Tapia, Ricardo at Josephine Cabalya, Ramon Senior, Ramoneda Felicidad Reyes, Alejandro Senior, Corpus Mary Grace Sabado, Gloria Mali, Brigido at Rita Manyalak, Norberto at Laura Balingit, Agapito Espinosa, Richard Jules Medina Agaton at Consolacion Bartolome, Eloy Senior at Purita Medina, Zar Noel Medina at Roman Razon at ding kaladwaking purgatorio at detang alang makaga nakakarela. Ipanalangin tamo muna maning kakatamong sariling kaligtasan laban king COVID, ing kaligtasan daring kakatamong frontliners laban king COVID, ing malagwang kapaldanan daring kapadatang ating COVID kasalukuyan, at Yuli nala naman sana ring kaladwada ding kapadatamong mayang ubye uli na niting pandemic. Ipanalangin taking Ginu. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mo. Ngayon iyaduan tamo ing sarili tamong kapagnasan.
O Diyos, ayig pami, so panmukesa na gumamit ka ring mangayap ng bagay ni Tingyatu, ban apawi miya ing puwang pilatan daring mabandi at kalulu, uling anak mo kengan, ngeni at kapilanman. Amen. Lalakad ka po para magkakaligtas. Manalangin kayo kapatad, ban ingke katamong daon matanggap ya, arapaning Diyos ing pangmayupayang tutu. Tanggapan niya sa aning Ginoo, iting daon ka ring gamat mo. Kingi kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, kingkaya katan ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O Diyos, ning pakadulo, tanggapan mo sana rin ing kaya kami ngayin at gawan mo sanang panibat na ning kanwanan para kaya kami. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at tiliya kaya kayo. At kaya kan timuri, Iyat nayo ring pusuyo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tam. Iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin, o igpa Diyos king alananga, at lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami. Ban, ipakilala mo ing kekang dangalan, agyamang gilutan da ka, uli na ning kekaming kasalanan, ginawa ka pa ring paralan. Bang kanita makapagbalik kami loob keka, uli na nita yung kaluguran mong anak, meging tao yang kalupami, ban kanita, atin keng kalupang tao, na makapagligtas, kaya kami king kapahamakan at king pangalili, king dalan. Kapamilat na ring angel ning banwayang, pangdingkarelang panalangin ning kapanyamban, kabang magsayala arapan mo, kapilan man misuge, sana ing kaya kaming ziwala, king karela, king matagum perang dalit ning kapuryan, at ngami nga ning kakanta.
kekang ligaya. O sana, o sana, kakatas, kataasan. O sana, o sana, kataasan. Osana, Osana, ing kakatas, kataasan. Banal, banal, banal ka o Ginoo. Banal, banal. Mitnuyaing banwa, mitnuyaing latuking ketang ligaya. Tunay kapin banal o yigpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, o linanita pagparalampumi, pabanalan mo sana, dening ayin king espiritu mo. Ban para kaya kami, madyari lang katawan at daya ning ginuming Iyesu Kristo. Bayuya, midawon ko sang lub king pamaylas at kamatayan, king wane ing tinape. At pepasalamat iya kaya ka, piraso ne at binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at kanan ye. Iti ing kanakong katawan amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, kingwane ing kalis at pasibayo yang pepasalamat keka. Binyene ing kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan yeti ikongan at minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan, daptan yo'y tibilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyang igaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebye ning anak mo. Darawan miya kaya ka, iting tinape na ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kami, matang pangtalakad arapan mo ban, sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, king ikaming sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami, anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oyig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa, i Francisco, ning kaya kaming Obispo, i Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepaynawan na at mananayang pangazubling miye,
At ding sablang mayangon na king biye, tanggapan mula sa king maligaya mong arapan, lalong-lalo na ding miyango biye, apanalangin mi kaniting misa. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye, alanangga, ban kayabe ng Maria yung Birhen, induning Diyos, kayabe ng San Jose, akayang esposo, kayabe dading apostol, at ding sablang santo, at inupad king malmong kaboryan, king kekabana ning panawon, puriyan, daka at paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Ngeni manalangin tang mitmong kapanaligan at lugod king igpa, karing amanong tiruna, kaya katamo ning Ginoo. Isang banging lagyo, datang kay kami, ing kayarian mo, pamintuang loob mo, ketiking lato, at kimban mo, may pamintuan yung loob mo. Kakana ini Aldo, Aldo, nibiemu ke kami, ibiemu ke kami, Aldo ngen patawad mo kay kami, ding salami eka, anting pamamata uwad mi, ikasalap kay kami, emuke ipa, isawal king tukso, lune ikabus king maro. Ikabus mo kami, o Ginoo king sablang maro, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alangangga. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Mo sana babalik danding kaya kaming kasalanan, no na ing lawan ming kasalpantayana na ning kaya kang iglesia, pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibye at magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo manatiliya sana, kapilan man kaya kayo. At kekon timurin. Ipakit tamo, ngeni ing mikakametong tamo king kapayapan.
Nyo ing kordero na ning Diyos. Nyo ing bilalako king kasalanan na ning yato. Nuan laring mayayawos king apuna na ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka. Dapat yagkas niya nga mano mo, pumayap na ako. Ing katawan ng Kristo. Amen.
O ini po yung kaya katamong second collection na niyang milabas Domingo, kaya katamong misang 7:30, may kakolekta tamo pong 3,858. 3,858. Kimpong kabuuan, may kapamiyatamong 14,797. Karing pong, kempong indigenous people, ang papapukeng Veritas Mass Media. Manalangin tamo. O Ginu, mananunasan ng iting Eucharistia nung numiya papasyag ing kamatayan ng Kristo ipagdala na keng kaligtasan at gawan na kesa ng kametong na king ligaya na. Uling ginuya, manggaman king alang angga. Amen. Ing Ginu manatiliya kaya kayo. At kekan timuri. At bendisyon na kayo ng Diyos amayo payang tutu, ing igpa at ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen. Kaya katamong misa, midawon ne, umena ko king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.